Mbala tsara jiaby anareo agny an-tragno agny, tonga soa koa anao karaha mahazatra anao ato agnatin'ny page Le Bas Plat de Madagascar ary tonga soa koa ho an'olona zay vonitry ato agnatin'ny page-nay. Elaela za tsy hita fa inanty antsika agnaraka resaka fagnamboarana mofo akondro no fangatany marobe tao agnatiny MP. Fa mialohan'izay ho anareo zay mbola tsy endriky nahazo boky izay navoakany Le Bas Plat de Madagascar, azadino manjifa anazy na ao amin'ny Jamboskor Ankorondrano na ao amin'ny Kavinicola Ankorondrano na Batobe Ivato. Misy anazy avokoa 39 000 fotsiny ny vidiny, afaka koa ianao mandefa message ao amin'ny page dia manao livraison gratuit raha eto tanà, afaka mandefa amin'ny faritra Madagasikara rehetra. Donc ndao ararahana ina daholo ny ingrédients izay ilainao agnatiny fagnamboarana mofo akondro avy amin'ny Diego. Raha efa nambarako anareo teo igny zay resantsika anavonako mofo akondro zay fivilagnandreo anazy raha eto tanà fa koa avy amin'ny Diego agny mokary katakata. Donc ny akondro ampiasainao akondro karaha ty, eto zany ampiasa akondro katakata lahy avy agny Sambava fa afaka koa anao mampiasa menaloky. Antsasa kilo no ampiasainao. Mila rano anao 20 centilitres, mampiasa carbonate koa anao fa carbonate antsasaka ny cuillère café ihany ampiasainao, mampiasa lafarine koa anao, lafarine 200 grammes, siramamy anao 3 cuillère na soupe, arakaraka anao ihany afaka pianao zay raha ka tsy hitanao magnano ny zavatra tediavinao. Farany amin'izay mampiasa levure chimique anao antsasany cuillère na café ihany koa. Donc ireo jiaby ireo zegny zavatra ampiasatsika niany ty fa tsy de sarotra. Ny raha ataonao alainao cuillère na soupenao, magnano siramamy anao 3 cuillère volagno teo igny fa afaka ampianao izy koa an-tragno hitanao tsy mamy. Après amin'izay mangala carbonate anao antsasany, puis alainao amizay koa levure chimique anao ty antsasany cuillère na café, ilainao amizay foenao afangaronao tsara izy, arotsakanao tsikelikely amizay iranonao agnatin'ny lafariny. Karaha igny amizay paty tokony azonao tsy malalaka be izy fa tsy magotra. Karaha ambelanao zegny igny le temps que anao manapatapaka akondronao ty ambelanao io tsendriky izy. Donc tapatapahanao karaha igny, tsy matevigny be fa ataonao. Une fois voatapatapaka amizay akondronao jiaby igny, afanainao zegny menaka ataonao agnatin'ny vilagny na lapoaly tsy haiko zay zavatra misy aminao agny. Rehefa hitanao mafana tsara amizay menakanao, alainao akondronao ty atsobokonao agnatin'ny lafariny igny, alainao ataonao mahazo lafariny tsara, puis dirinao agnaty ao, ataonao karaha igny zegny akondronao jiaby. Karaha zegny vita amizay karaha io izy hitanareo io mokary katakata na mofo akondro, karaha io fagnanaovanay izy boka Diego agny. Donc manasa anareo zaho agnandrina anazy io agny an-tragno agny tsotra be sady vetivetika no vita. Zay daholo ny recette narahanao androany niaraka tamin'ny Tafy Soredime ary ny Le Bas Plat de Madagascar. Mankasitraka anareo dia amin'ny manaraka indray, velome.